Stefan Nemanja, veliki župan, ga izgradio prilikom jednog zatočeništva u blizini Novog Pazara u jednoj pećini od strane svoje braće u borbi za prevlast. On je iz te pećine video ovo brdo i moleći se Svetom Đorđu da ga izbavi zatočeništva, obećao je da ćemo ovde na ovom mestu sagraditi hram. Sveti Đorđe mu je pomogao, a on je na ovom mestu sagradio hram i posvetio ga Svetom Đorđu. Narod ga je kasnije prozvao Đurđevi stupovi, Đurđevi po Svetom Đorđu, a stupovi po ove dve kule, dva stolpa ili stupa na staroslovenskom, tako da je taj manastir dobio naziv Đurđevi stupovi. Stefan Nemanja je živeo ovde u blizini. Mesto se zove Deževa, tu je Mišić i tu je rođen Sveti Sava i Nemanjići. Vidjet ćete posle kad budemo izlazili, pokazat ću vam, danas je lepo vreme pa ćete vidjeti celu Deževsku dolinu koja se pruža gore do Golije. Tu su oni imali svoje dvorove, svoje imanja, ovo sve njihovo bilo imanje ovde, tako da je bukvalno crkva na njihovom imanju i sagrađena. Petrova crkva je bila u središtu tog starog rasa grada. Nažalost, stari ras grad je razgrađen, kamenje je odneto, građene su neke druge objekti i građevine, tako da ne znamo još uvek gde je taj grad postojao i kako i koje su njegove granice. Arheolozi još uvek tragaju za tim starim gradom. Stari grad Ras, koji oni nazivaju Ras, to je jedno utvrđenje gore iznad Pazarišta. A drugi ktitor ovog manastira je kralj Dragutin. Kralj Dragutin je sahranjen ovde u ovoj kapeli, dole kod Palionice, vidjet ćete, kapela Svetog Nikolaja. Po svojoj sopstvenoj želji umro je u Sremu, a želeo je da se sahrani ovde. On je dogradio ovaj manastir, pretpostavlja se da su ove kule njegovo delo, jer su kule bile niže, a za vreme njegove vladavine kule su podignute na 20 metar. Negde u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, gradili su se ovakvi manastiri sa ovako visokim kulama, pa arheolozi pretpostavljaju da su kule bile na 20 metru, ali nemamo potpunu dokumentaciju. Manastir je 79. godine ušao u UNESCO, Svetsku organizaciju za zaštitu kulturne baštine, zajedno sa Petrovom crkvom, Sopoćanim i Starim Rasom. UNESCO ga je prepoznao kao izuzetno kulturno dobro, jer je spoj istoka i zapada. Nemanjić, to je Stefan Nemanja, je prvi koji je nešto ovako sagradio, spojio je Romaniku i Vizantiju. Iznutra je crkva potpuno pravoslavna, posvećena za pravoslavljene potrebe urađena, a spolja je ona potpuno romanika. Imate osmougaonu kupolu koja je spolja, iznutra je ona elipsasta. Imamo ovaj trodelni oltar koji je isto za to vreme bio nesvakidašnji i imamo te dve kule stolpa ili dva zvonika. Kažem, manastir je pod UNESCO-om, nažalost nije dovršen. Zavod je do ove faze odradio manastir. Mi nemamo potpunu dokumentaciju iz perioda pre Turaka i za vreme Turaka, to je sve spaljeno i porušeno, tako da ne možemo UNESCO-om da dostavimo dokumentaciju kako je manastir izgledao, da bi nam dozvolio da se te kule ponovo podignu na 20 metar i da ova južna pevnica se ponovo završi. Sve je to uzrok i razlog, zato što manastir danas propada, vidite da nema fresaka i zato je manastir negde od 17. veka bukvalno propadao i bio otvoren, bukvalno srušen. Od 2000. godine dolaskom bratstva iz Sopoćana, monaštvo, dolazi ovde, obnavlja manastir. Znate da onu akciju obnovimo sebe, podignemo stupove, duhovno se i fizički obnavlja ovaj manastir. Kažem, zajedno sa zavodom, ovde je manastir došao do ove faze, obnovljene su neke od tamo zgrada u Konaci i još neke propratne zgrade koje su neophodne za život monaštva, a manastir živi danas, to je muški manastir, svakodnevno je bogosluženje i uz Božju pomoć mi se nadamo da će i da se obnovi, a i da se preskopiše i da ponovo ova Nemanjićka zadužbina, ovo njegova prva zadužbina, njegov prvi manastir, da ponovo zaživi, zasija onako kako je bilo u doba Nemanjića. Freske su iz 13. veka, zaštićene su jednom donacijom iz Japana. Tu se prikazuje Deževski sabor
predaje vlasti kralja Dragutina kralju Milutinu. Ovo je njegov grob. Ova ljubičasta, to je ovaj ljubičasti kamen, to je originalni kamen iz tog perioda, ovo ostalo je zavod rekonstruisao grob. Ovdje je nekad bila ulazna kula. Kralj Dragutin je bio veliki pokajnik i želeo da se sahrani ovdje, da ljudi kada ulaze u manastir da gaze njegov grob. Kasnije su oni zazidali, preskopisali, ulaz su pomerili na drugo mjesto, a ovdje se nalazi evo grob. Nažalost, grob je u 17. veku rušen, mošti su, nažalost, uzete, prodate su u Skoplju na pijaci. Da, jedan deo moštima možete da vidite gore u crkvi u srebrnom kilotu.